7 dekabr 2025-yıl туғандар. Assalamu alaikum. Урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары, жалпы YouTube көрүүчүлөр. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Саат 10 өтүп калды туғандар. Койлордо жүрөбүз. Биз менен чогуу болуп, мынакей ушул козу кочкорлордон баштайлы туғандар. Мынакей. Ушулар сатылыптыр, мынакей. Момбой болгон козу кочкорлор. Негизи 20 000 сомдон сурап аттык дейт, 18 000 сомдон бердик дейт ушуларды. Мынакей карап байкап көрүңүздөр. Анда бисмилла деп кеттик туғандар. Чоо биз менен болуп. Шеп, буларды сиз алдыңызбы же сатып атасызбы? Канчадан алдыңыз ушуларды айтып коюңуз. Бычмалдар, а? Бычмал козуларды, мына мооларды 13 000 сомдон алдым. Буйрсун. Руслан байке. Кочкорлорбу? Ургачылар канчадан сурап атасыз? 13 500 сомдон сурап атам дейт мына моолар. Көрдүңүздөрбү? Козулар. Анда кеттик биз мына орто ченнен баштадык туғандар. 7 декабр 2025-yıl Токмок мал базары. Саат 10-дон өткөн. Алдыңызбы байке буларды? Козу кочкорлорбу же койлорбу? Койлор. Эме кой. Экөөтөн кой. Тиштерич? 6 тиш. 6. Канчадан алдым дедиңиз? 17. 20. Жок, экөөнү? 17 000 сомдон алдык дейди, 17 000 сомдон экөөнү алдык дейди. Всё, кеттик анда туғандар. Биз менен чогуу болуңуздар. Биз баштадык буйруса. Канча экен могу? Эки токтуларбы? 25 000 сомдон мооларды сурап атабыз дейт. Узун жакшы экендер. 25тен канчадан берип саласыз? 24тен берип. 24тен болсо берип салам дейт мына могу. Битиштер мына. Булар 18 000 сомдон буларды сурап атты мынакей. Здравствуй, уважаемый. Мынакей, ушул уважаемый досум менин. Сатат ушулардычы мынакей. Мыналар жакшы. Мына моолар жакшы дейт. Канча мо ак козунун баасы? 13. Кочкорбу? Кочкор козу 13 000 сомго дейт. Кеттик анда туғандар. Жакшы экен буларды. Канча иним? Мо эки кара коюң айтып койчу бааларын. 22. Тиштерич? Төгөрөк. Жаштары төгөрөк 22 000 сомдон. Так, булар эмне кочкорлорбу? Кочкор. Эки козу кочкорду 15 000 сомдон дейт. Арда коюңчу? 25. Канча тиш? 2 тиш. 2 тиш. Намореке козу кочкорлорду сурайлы. Кана иним козу кочкорлордун баасын айтып кой. 13 500 сомдон дейт. Козу кочкорлор, а? 13 500 сомдон дейт. Мына. Мооларчы, моолар. Кимдиккен? Сиздикиби? Жок, Кимдики моолар? Я. Эси көрүнбөйт го булар. Канча балакай сеникилер? Кочкор козулар. Ургачылар экен 17 000 сомдон моолар берем дейт. Көрдүңүздөрбү? 17 000 сомдон берем дейт. 17 500дөн кочкор козулар. Кочкор козулар 17 500 сомдон дейт моолар. 17 000. Мал бүгүн базарга өтө көп кирген. Таксырым мо козу кочкордун баасын айтыңыз. 25 сурап атам дейт. Тиги чоң кочкоруңузчу? 70. Ал канча тиш? 4 жаш. 4 жаш дейт. Муну 70 сурап атам. Байкеси, сиздикичи? 50 сұрау. Канча тиш? 4 тиш 50 000 сурап атам дейт буга мына. Көрдүңүздөрбү? Кана, шеп мо эки койдун баасын айтып койбойсузбу? 16дан экөө тең семиз. Союшка жарактуубу? Так, мо кызыл кой канча экен? 35. Тишич? 4 тиш 35 000 кет. Аркысыч? 25. 25. Ал деле 4 тиш. Шеп, мо эки козун баасын айтып коңуз. Козлар 15тен. Ургач эркек? Аны ургачы бул эркек. Бирөө эркек, бирөө ургачы дейт. 15тен дедиңизби? 15тен. 15 000 сомдон мо экөөнү сурап атам. Койлорду сурайлычы. Моолар алындыбы же сатылып атабы? Канчадан кетти экен ушу койлор? Канчадан кетти ушу койлор? Я, канчадан кетти ушулар? 21 000 сомдон могу койлор кетип мооларчы. Булар кеч бооз койлор моолар. Бооз, бирок кеч бооз. Эттүү койлор. 21ден кетти. Булар жаштары төгөрөк. Мына, көрдүңүздөрбү? Ушундай болот. Токмок мал базары байке. Мо койлорду сурайлы. Булар бир аз чарбарак койлор экен. Кана балакай, койлоруңду айтып койчу баасыны. Аксакал айтып коюңуз бааларын. Койлор эмес. Айтып кой бааларын. Да. 25 прошу. 25 000 сом. Котный, не котный они? Беременный или нет? Боос, кысыр? Она дороже
Ha, bular 25'ten deydi, kısır koyulur deydi moğollar. Tetigiler boğuz koyulurdu, bular kançadan? 35. 35 bin so'mdan deydi. Toqmoq mal bozor. Aqsaqal, sizin qo'zlaringiz qanchadan ken? Qo'zlar 14. Qo'chqor qo'zlarmi? O. Mana, qo'chqor qo'zlar 14. Assalomu alaykum. 14 ming so'mdan. Mana. Shularni so'rab o'tam deydi. Kemi bor da, сөйлөшөбүз deydi. Bu yoq kim dikkan? Ya. Qo'chqorlar kim dik? 26,5'dan da aldım. 26,5. Bular büt qo'zi tishler mo'g'lar, ha? 26.500 so'mdan qo'zi qo'chqorlardan mo'g'lardi. So'rab o'tiblar. Tetigiler girbeyt qo'y deymi, mo'g'lar? Alar gibi etmem. Alar qanchadan deyaptir? Alar Mo çoңдорunu 26,5dan dedi. 26,5dan so'raptilar. Ko'rdingizlarmi? Qana tegi sheptin qo'ylarni tartib qo'yalaymi? Qayerga ketib qoldi? Qana qo'ylar shep. Bu yoqda kishi ko'p ekan. Kishi ayvay ko'p ekan. Bugun chota sodada kuchli tug'anlar. Sodada yaxshi bo'ladi. Elda ko'p. Tak, mo hazır. Kimdiki sizniki yashab? Aytingiz bag'alarni. 25'ten. 25 ming so'mdan bular to'qlarmi je qo'ylarmi ayting? Qancha tish qo'ylar? 4 tiş. 4 tish qisir boz. Boz. Boz qo'ylar 25 dan dedingizmi? Yaxshi qo'shqordan qochgan usul chuyidin ile ısıqata. Mana. Sintashdiki 25 dan so'rab o'tasiz. Qanchadan bo'lsa berib salasizmi aka? 22'den bolsa ben. Mana 22 dan bo'lsa mo'g'lar berib salam. Mana vaykam. Sintash ayilna salom aytib qo'ying. Isıqata. Jardı vaykam, jardı. Allah razı olsun vaykeler. Tak, sizniki bulacak emne? Arasanlar. Qo'y, qo'zi da var to'y. Qo'zu, egiz tuğan plem kartası menen ekovi var. Aha. Mına qo'zularni optomgo 25'ten. Urg'achi-mi? Urg'achi, polniy urg'achi, 80'nin liniyalari. 80 ling. Teti qo'zular, Karabildin qo'zulari. Siz qo'ylar qo'zilar men qanchadan aladi? Qo'zular menen bunaqalar esli, mına qo'zular menen alam desa optom. 35'ten. Kurup. Mına жерде 22 baş var. Yo'q, o'shanda 35 dan bo'lganda bul 17 jarım. Tigidan 17 jarım. Yo'q. Uşu kurup mına жерде 22 baş var. Ha, har bir başını. Bunda 35 bo'lib qoladi. Esli bular cho'ng qo'ylarni alam desa 50 mingdan 10 baş var. Tushundim. Plem kartalarında. Tuğanlar, telefon nomerini qoldirib qo'ying. 707 Aytavering. 71 74 72 Bishkek'te. Dordoy жақта Ақжар konuşunda. Uqdingizlar tuğanlar. Momda qo'z alabыз desеңіздер өзүнчө ба, qo'ylar өзүнчө. Эгер kurup болсо 35 dan берем дейт. Эми жакшылап келип колуну кармап туруп силккендечи, байкем дагы түшүп берет. Түшүп берер жолу каралап. Жол колдоруна аркы беркисинде. Все болду байкем. Кеттик. Сода жакшы жүрүп атат тугандар. Малдын өтүмү деле жакшы. Шүгүр жакшы. Биздин каналыбызды биринчилерден болуп көрүп аткандар, туган алдыңыз буларды. Канчадан болду? Алып билбейсизби? Все болду. Тиги короодон чыккан дейт. Так, буларды тарттык, чыгардык. Жакшы, буларды деле тарттык. Моолар кимдики болду экен, э? Я, таксыр, сиздики? Я. Бул кетип калыптыр муну сурайбыз. Канча мо 3 козуң? Urg'achilarmi? Uch mallar 11 ming so'mdan deydi. Tak. Momda bo'lgan 3 qo'y kelibdir. Tishlari qanday bularning? 35. Tishlarini aytmaysizmi? O 4 tish, 6 tish. Bir to'g'ri. Qisir bo'z 35 ta. Bo'z qo'ylar deydi bu. Uchovi teng 50 ming so'mdan deb qo'ydi mana. 50 ming so'mdan tetigidagi. Anın bağısı kança? 100 ming. Anın bağısı 100 ming deydi. Uşulla bir kişiniki telefonunda aytıp koyç. 503 91 28 91. Tuğuzlar tuğanlar mına. Çala verin size. Kana balakay qo'chqor qo'zilarmi? Urg'achi. Bir urg'achi-mi? Bağlarını aytıp koy. 35 ming so'mdan namolardı. So'ratam. Tak, mına momda bo'lgan qo'zilar satıldı mı namolar? Gördüңүздөрбү мына? Urg'achi, anam bıçmal mına. 11.800 so'mdan berdik deydi namo. 11.800 so'mdan. Bıçmal urg'achi qo'zilar mına. Gördüңүздөрбү? Shular satıldı mına. 11.800'tü.
Ушундай тугандар. Так, буларды чыгардык, тарттык. Так. Азыр Кочкор козулардын баасын айтып коеюн мына. Коргозлар 18 миң сомдон оптом. Бересиңер, 18 миң сомдон намоларды берем дейт намоларды. Түшпөйсүң? Түшпөйм дейт намоларды. 18 миң сомдон берем. 5 ай байланган. 5 ай байлангандар дейт. Негизи мына арт жактарында тартып коеюн, жанакы койлор. 3 кой, бооз койлор деп атпадыбы? 2 тиш, 4 тиш, анан 1 төгөрөк деп аткан. Мына. Канчага болду ушул? Кочкор козубу? Же ургачыбы? Koçkor 18 gol. Тарт ары. 18 миң сомго кочкор козуну сойгонго алдык дейт. Буйрусун. Ушуну этин жеген адамдарга да буйрусун. Жакшы. Так. Кандай болуп кетти биягы? Чарбасын деле сурайлы. Унак канча экен? 7 sıradan. Ургачы, серке, Арка эки козуңчу? 12'ler. Эркектерби? Эркек козулар 12 миң сомдон дейт. Могу кызылчы? O da erkek. 12ге мындагы дейт. Негизи азыр мындай аткорумга козуларды эле жакшы алып атышат. Кана балакай, могу козулардын баасын айтып койчу. 14 кочкор козуларбы? Кочкор козулар 14 миң сомдон дейт намоларды. Мына кочкор козулар 14төн дейт. Эже булар сатылабы же алдыңызбы? Канчадан болду эже ушулар? 13,5. Эмне экен булар? Бычмалбы же кочкорбу? Ургачыларбы? Буйрусун эже мына могуларды эжем сүйүнүп атат буйрусун. Малдык алдым дейт. 13.500 сомдон алдым дейт. Буйрусун эже. Жакшы. Жакшы. Охо, кыйын байкен го. Байке, күрүк айтып коюңузчу бааларын. 12,5'dan. Булар кочкорлорбу? Kışmallar. Кычмалдар 12.500 сомдон. Булар чимолар байке, айтып коюңуз. Kanday razı. 12 миң, 14 миң, 13 миң. Кана, урмат, кочкор козулардын баасын айтып койчу. Kırgızlar var. 20'dan sürüyor tam. Ой, төртөөнү 20 миң сомдон дейт намол. Үчөөнү да бирөө кетти тияка. Та бир аз түш берем дейт. 20 миң сомдон дейт. Так. Аксакал боо козулардын баасын айтып коюңуз. 15. Кочкор козуларбы? Ургач козулардын да могуларды 15 миң сомдон сурап атам. Соодасы бар дейт. Кочкор козулар ва алейкум ассалам. Канчадан байланган дейт. Канчадан сурап атасың эним буларды? 24 миң сомдон могуларды. 20 канчадан? 21 миң сомдон берем. 24төн сурап атам. 5 үй бар дейт. Кана досум мындай болду. Онан тартып коеюн. 2, 3, 4, 5. Тет акта киреби? Чоң экен да могу деле. Мына ушуларды 21 миң сомдон берип салам дейт. Аксакал алдыңызбы буларды? Канчадан болду? 11 миң сомдон 2 козуну алдым дейт. Кана досум айтып кой. 20 mingden koyuyor. Могу 4 коюң, Канча тиштер булар? Жаштары төгөрөк, бирок байланыптыр, а? 20дан дедиңби? 20 миң сомдон сурап атам. Да, содасы бар. Кана, балакай, козу кочкорлоруңду айтып кой. 17? 17 миң сомдон мореки козу кочкорлорду сурап атам дейт. Үйдө байлагандар болсо, мына байкап көрүңүздөр. Ушундайларды мына бул эле жигит байлап, кыркып алып келиптир. Мына. Канчадан берип саласың иним? 16дан болсо, могуларды берип салам дейт. Көрдүңүздөрбү? 16 миң сом. Кана досум айтып кой. 11геби? Ургачыбы? Эркек 11ге дейт. Кана жигиттин гүлү айтып коеюн баалар. Кочкорлорбу? 2 тиш, 4 тиштер. Койлор экен, а? Мына, 16 Жакшы. Тартып коеюн, тартып коеюн. Кочкор. Могуларбы? Кой, а? 5 кой. О. 1, 2, 3, 4, 5 кой мына. 2 тиш, 4 тиш койлор, кысыр бооз. Бооз койлор 35тен сурап атабыз дейт. Содасы бар дейт. Номериңди айтып кой. 708 53 51 87. Уктуңуздар туугандар мына. Кана эним айтып коеюн чөйүн баасын. 15'ten. Кочкорлорбу? Ургачы козулар 15 миң сомдон могуларды сурап атам. Кана досум, могу ак койлордун баасын айтып койчу. Алейкум ассалам. 16,5'dan. 16 жарынан төгөрөкпү жаштары? Ава, tövbe. Semiz koyuyor. Semiz koyuyor. Ana.
Koylarning bahasini aytib qo'ychi inim. Charba koylar bu. Aytib qo'y bağlarını. 18 ming so'mdan semiz deydi bularni, charba emas deydi ular. So'yishga jaroqti ular deydi. Aka, bu qo'zlarning bahasini aytib qo'yasiz bu. 8 ming so'mdan so'rab o'tadi. Bular urg'achilar bu. Urg'ach qo'zi 8 ming so'mdan so'rab o'taman. Qancha jetdan berasiz? Bermayman jetdan. 7800 be. 7800 dan berem deydi ularni. Yaxshi. Tak, qara qo'zlar. Qana inim aytib qo'y bağlarını. Var 12 candan. Qo'chqor qo'zlar bu. 3 urg'achi. 3'ü urg'achi deydi, qolganlar erkek. Qanchadan deding? 13,5? 12,5. 12,5 ming so'mdan namolarni so'rab o'taman deydi. Tak. Qo'ylar bu kim? Qo'zi tishlar bu. Şekem bu. Yok, 2 tish, qo'zi tish. Qancha bularning baholari? 30 ming so'mdan. Qara qo'ylaring-chi? Qalar qancha tishlar? Jigitlar qana ne soda bo'ladi? Tekavi. 13,5 ga. Ha, mo'lar bu. Qo'chqor qo'zlar bu. Erkek urg'achi mana. 13,5 dan dedingmi? Var 13'ten. Beresin. Ya daha tuş berem diye. 13'ten daha tuş berem. O var çoğunlar. Çoğunlar. Ana 13,5. Teken kança teken? Serke kança? 20 öyle dolar. 20 ming so'm bereyim. Semiz. Şunday to'g'anlar. Hoppa. Avayla taqsirim. Mo'yni qisib qalbasin. Kelin, ötüp keteli ha aykes. O'shuni avaylang tetan. Qandaysiz? Şükür, alhamdulillah. Qana. Mo qo'zlar gitdi-ku. Qo'zlar. Qo'zlarchi. Bilbey. Ha, bularda 15 qo'chqor qo'zlar var aka. Urg'achilar 15 ming so'mdan deydi namolar. 15 ming. Ha, bu yoqda surayli. Ta, teppangiz shep, havaylangiz. Echki surayli-chi, echki. Qo'zi qo'chqor bu. Qancha bahasi? 19 so'rab o'tamiz deydi. Tetti qo'zi qo'chqorlarchi? Kimniki oldu kim bu yoq? Sizniki shep. Qancha balaqay? 26'dan da. 26 ming so'mdan qo'zi qo'chqorlar, ha? Cho'g'u. Qana. Bu yoq urg'achi bu. Bitta urg'achi voy. Bularni qancha? O'sha 28 dan otam. bularni 28 ming so'mdan. Qayaqtiki bu? To'qmoqti qilaylik. 28 ming so'mdan o urg'achi qo'zlarni. Shura mana sirtdagilarni cho'g'u deydi. Ko'rdingizlarmi? Sirtdagilardagi cho'g'u mana. Shunday ekan 28 dan. Qancha inim mo 3 qo'zim? 17,5 urg'achi bu. Kastratlar 17,500 dan so'rab otam deydi. Men bildilab beresingda. Mo qo'ylar kimniki oldu ekan? Qana teken qancha teken? Bo'laymi aytpaysiz? 15. Ya, 14. 15 so'raymi 14 ga berem deydi. Qana 15 so'raymi 14 ga berem deydi. Yaxshi. 14 totasın. Tak. Ne? Qancha inim aytib qo'y. 28. Qo'chqor bu. Urg'achi. Urg'achi qo'zi semisken 28 ming so'rab otam deydi. Mo cho'ng hech biri mo cho'ngroq. Qo'zi qo'chqorlar deymi? Tish saydi je saylekpi. Tish saydi saylekpi. Nek tishlar ekan, ha? Qancha aytib qo'y ba'larni? 40 ming so'mdan so'rab otam deydi. Chiq YouTube'ga mana. Aytib qo'y. Qo'zi qo'chqor bu. Ha, iki tish bo'lib turadi bu dele. 36 ming so'm deydi. Mo'ningchi mo iki o'zing. Biri 18, biri 17 deydi. 18, 17. Arqinchi mo. Qo'zi qo'chqor bu bular. Qancha buning bahasi? 35 ming so'm. Baykem bo'yini tortib qo'ylar, baykem doimo semiz qo'y sotadi. Qancha? To'qtken ha? 22, 22 ming so'm. Qancha mo qo'zlar? Hey, jigitning guli. Aytib qo'y bahasini. 10 ming so'mdan dedi namolar. Alaykum assalom. O tetik jigitlar qiyin jigitmi och? 10 ming so'mdan so'rab odam dedi namolar. Tak. Bu qo'ylarni so'rayli. Qana? Aytib qo'y.
45'ten 2 tiş 4 tiş. 2 tiş 4 tiş qo'ylar. Bular boz, qisir. Garantiya. Martda tuyt deydi. 2 tiş 4 tiş qo'ylar deydi. Boz qo'ylar. Martda tuyt. 45 ming so'mdan qanchadan tushib berasiz? Telefoningni aytib qo'ying. 702 Qaturoq ayt. 702 11 44 73. Uqdingizlar to'g'anlar. Mana. Bir qo'rov, Bir qora. bir qo'rov. 4 öyle başka. 4 öyle başqa. Davay endi. Qaysi kanal? To'qmoq mal bozor. Tak, shunday to'g'anlar. Bizning kanalimizda birinchilardan bo'lib ko'rayotganlar to'g'anlar, podpisatsiya knopkasini bosingizlar, like-dan bosingizlar. Boshqalarning ko'rishini sebepchi bo'lingizlar. Ha? Qana, inim, aytib qo'y. Qo'chqorlaring bahasini. Oh, baykes. Aytib qo'y bo'yishni. 10 qo'zi qo'chqorlarmi? Qo'zi qo'chqorlar 17, he? 17 ming so'm. Balaqay bunday bo'lib turchi. Ulam ile kameraga, mana seni tartib qo'yin, mana. Ulam ile kameraga tushayin. Mana qo'zingni ile chiqarib qo'yin, mana ke. Aytib qo'y bahasini. 12 ming so'm deydi, mana. Davay. Tartim. Yo'ldan qoching, o'tib ketaylik. Tak. Qo'chqorning bahasini aytib qo'yingiz bayki. 45. Qancha tish? 2 tish? 5 ming so'm deydi. 2 tish. Semiz echkilarmi? Oho, qarikem kelib qolgan turibay. Qancha qarikem? Mo echkilarchi? 10 ming so'mni. Semiz echkilar ekan, ha? Qana. Tak, tet mo aq qo'zingchi, qo'zi qo'chqor. 15. Bularda 15 danmi? Qo'zi qo'chqorlar. Tak. Qayrat. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Seniki? Qo'ylar. Bo'z qisir. Короче, bilmayim deydi. Bo'z qisirni bilmayim. Хотя бы yoshlarni aytib qo'y. Основной to'g'ri. Basichi. 19 ming so'mdan so'rab o'tasiz mana. Oh, bularda da o'sha bağı, bularda da o'sha bağı deydi. Bo'z qisirni bilmayim. Yoshlar основной Dışarıdan geldik. Şu Jigit'ten Bişkek'ten geldin mi? Avrupa'dan. Ha, Avrupa'dan geldin. Mal alğanı geldin. Ne eken? Bağlar qanday bo'ladi? Bağlar qimmat mı? Qimmat bo'ladi. Emi savdalanga jarashadi, savdalashqanga. Davay, kanalni qo'llab qo'yinglar. Ha, bular 17. Bularni 17 den deydi. 17. Bular 19. Yaxshi. Mana momda bo'lgan bag'ilgan qo'zg'ochqonlar askorundan chiqib boshlabdi. Bu yilqi qo'zg'ochqonlar. Qana, aytib qo'yinim bag'larni. O, taqsir. Aytib qo'y bag'larni. 28 ming so'mning как будто kamera bularni jiyotqansiz. Birröden urdab kelgensiz qachatlar kameradan. Buyog'ich Xayrat. 25 Tishterich. Ten öydü to'g'ri ko'chayin. Bularning bo'z qisirni bilmayman. Bular 28 dan deding mi? 25. Va alaykum assalom. 25 dan dedim ular. Yaxshi. Qancha ekan qo'ydim bahsi? 12 ming so'm. Qancha eki qo'zim bahsi? Inim 25. 12 jardan. Shamil aka mo'ylarni chiqarib qo'yilchi. Assalomu alaykum. Shamil aka qandaysiz? Den sog'liq yaxshimi? Tak, bular emne o'lgan qo'ylar aka, aytib qo'yingiz. Pol araşan. Araşanlar var? İki tişler mi? Ödü. 2 tiş 4 tiş. Boz kısır. Boz kısır. Boz kısırı da var. Basını aytib qo'yingiz. Bası. 30. 30 ming so'mdan sıra tavsiye etdim orada. Boz da var, kısır da var. 2 tiş 4 tiş qo'yiladi. Boz. Ko'nchisi 2 tiş deydi. Telefonunu aytib qo'y balam. Optom bo'lsa 25 dan berib chiqdaysiz. Telefonunu aytib qo'y. 701 02 09 48. Uqdingizlar to'g'anda. Chalavering. Oho, vaykan bular paroda o. Taza bital degan. Taza bital o'ko'tang urg'achi. Chevich. 15 soat. 7,5dan. 7,5. Mana. Taza bitallar deydi. Falan tat qo'ying. Bu shu balaqaydın eki. Bular qancha tish qo'ylar bular? 4 tishli. 4 tish qo'ylar. Qanchadan so'rab o'tasin? 16. 16dan so'rab o'tasiz etdim mo'g'lar. Semistik, etdi. Bu oğlan tartmoqchi bu oğlanda. Yo'q, men gishni tartmayman. Inim. Qo'y tartmaydi. Qo'yini tartib qo'yin. Qana, inim qo'ylaring bahsini aytib qo'y. Qo'y 25. Qo'y 25 ekan, ha? Qo'zlaringchi? Qo'chqor qo'zlari-ku. Urg'achlar 17 dan bular. Qo'y 25. Taqsir siznikichi qo'ydi-ku.
Tişiç. 4 tiş koy. 25 ming. Qana baykes. Aytib qo'ymiz bağlarını. Qo'chqor qo'zlar. Bular idikler de var, qo'ylar da var dedi. 24 ming, 25 ming deydilardi. Oh, balaqay qandaysın? Aytib qo'y bağlarını. Qo'chqor qo'zlar bu. 3 urg'achi, qolganlari erkek. 11,5. Ha? Qanchadan berib solasın? Bo'lem, o'ylanmay. 11 dan berib solam deydi. Buna. Yosh bolalar sürdenip ketedi video tartqanda. Tak, yaxshi ekan, yaxshi. Shep, emne olgan qo'ylar bular? Bular ene qozlu qo'ylar, bo'z qo'ylar. Jeni salib qo'yishdi. Uje tuğup başladı, ila tuğup atata, mına qo'z menen da. Neken bağları? Ular 30 dan da otasın. Tişler iç? Tişler normal 4 tişler. 4 tişten öydü, 4 tişler 6 tiş var. Mına 4 tiş 6 tiş 30 ming so'mdan so'rab otasın olar deydi. Yaxshi. Tak, mo öküm ne oldu ekan? Qara qo'chqorlar. Qana inim aytib qo'ychi bağlarını. Soda olata o. Alayhissalom. Ya. Ökü jebrövi. Qanchaga soda olatat? 25 dan. Sizler berip atasыңар, а? Тек qancha deb atadi? 16. Tushundim. Bu yoqdagi bularni 25 dan deb atdi. 25 dan. Kera, qo'zlaring basini aytib qo'ychi. 14 dan urg'achi bit. Oho, bir qoro urg'achi qo'zlar 14 mingdan so'rab atasiz. Realniy klient bo'lsa, ustupka bar deydi. Telefoningni aytchi. 507 777 992 Toqmoqda bo'ladi deydi. Bir qoro urg'achi qo'zlar deydi. 14 dan so'rab otam deydi. Realniy klient bo'lsa, realni tushib beraman deydi. Semizlaring kim ular? Qo'ylar, ha? 20 ming so'mdan deydi. Ne bo'lsa? Toqmoq mal bozori. Toqmoq mal bozori. Shunda qandaysiz ekan? Tak, qo'zlu qo'ylar chiqib boshlagan turibay, ha? Uje güzün 35 dan so'rab o'tadi. 35 ming so'mdan. Bular o'shanda baya güzgü tuğutlar bo'lib qoladi-da, mana ularchi. Noyabrda tug'ilganda, ha, ular. Tak. Ruslan aka, qo'zlarning bahsini aytib qo'ysin. Ajikam, assalomu alaykum. 14,5 dan. Bular emne olgan? Qo'chqor qo'zlar 14,5 dan berilishich 14 dan. 14 dan beramiz deydi. Urg'achilarni 12 dan beraman. Urg'achilarni 12 dan beramiz deydi. Qo'chqorlarni 14 dan beramiz deydi. Tak, mo mitishlar kimniki oldu ekan? Dastan. Var ha? Seniki? İyi biziki. Bular chista paroda. İyi. Qo'z qo'chqorlar. Bıçmal yok. Jumurtqasi men deydi. Tak, qanchadan so'rab otasың bularni? Var 18 dan so'rab 18 ming so'mdan so'rab otam deydi. Bahasını gelişimde olup verem deydi. Tete arjağın emne olgan qo'zlar? 13,5 dan kozlar. Urg'achi erkek? Urg'achi var. Bıçmaldan bir 3-4 var. Anan bir 2 erkek var. Aralashgan, ha, universal ekan. Alar qanchadan deyaptın? 13,5 dan. 13.500 so'mdan. Qo'ylaring yo'qmi jana? Yaxshi qo'ylar bor deyaptın. Yurings qo'ylarda chiqarib qo'yalım. Jönche. Tak. Bular Cangile satılıp ketdi biraz oldu. Bular urg'achilar bu. Biz bıçmal Eko urg'achi, biri buchmal. Bunday aytganda qo'z ekan, ha? Qo'z sayı. Qanchadan bularni berding bularni? 17 dan aytdim. 17 ming so'mdan. Qo'ylaring shular bu. Ya. Assalomu alaykum. Mana shu tiq degan yigit mana fulda. Allah razı olsun. Tak. Qo'ylar soyğonga. Bir jartısından ko'pi bo'z da. Jartısından ko'pi bo'z deydi. Optam 17 dan so'rab otamiz. Qanchadan bo'lsa berasing? Düşüp beremiz. Dastavka qilib berasing. Gelişip qalsak dastavka. Gelish qilsak dastavkada qilib berem deydi. Tishlari qanday bularning? 4 tishdan öyle. 4 tishdan to'g'ri ko'chir. Biri var, 2 tish deydi buni. Telefoning jun qachab aytib qo'ychi anda. Eldirg'ay qachalatanadi. 0702 Bol, 23 84 68. Uqdingizlar tug'anlar buni. Chala beringizlar usul. Tak, mo qo'zi qo'chqorlar ken. Qana, do'stim, aytib qo'ychi bağlarını. Mana 19 ming so'mdan bo'lardi mana. Shunday ololmaylardi. Qo'chqorda var, bichmalda var ekan. 19 ming so'mdan so'rab otam deydi. Dag'i bahasini ilgilatib berem deydi. Tushib berem deydi. Anda emese tug'anlar bizga bo'lingan vaqt oyog'ina chiqdi.
Биздин видеолорубузду аягына чейин көрүп, лайктан басыңыздар. Каналды биринчилерден болуп көрүп аткандар. Бүгүн бир аз күн өткөн күнгө караганда мындайча айтканда салкыныраак. -2 градус суук болду күндө. Токмок мал базары туугандар. Дагы бир жолу биздин алыс жакта жүргөн мекендештерге Кыргызстандан ысык салам туугандар. Европада, Россияда, Кореяда, Америкада жүргөн туугандарыбызга мынакей. Силер үчүн Кыргызстандан Токмоктон ысык салам. Базар ушундай болот. Кызык.